Hey guys, notore kai kabuna Gusii Nation TV kuna mongare kai kanemo sanyo yonon. Undande. Notore gatute kuba wishe Christmas ekia no mwaka mya yani tunasema hey. Korate kakakyo. O inch korate kakego. Bona ngakyo buate pirika korate irangora. Umete kene Christmas tikinda kore Kwebe kito wisheria abantu Christmas. Mbirecha no. Ke yeto nko ba wisheria Christmas ekia bonto chake buyatigana. No mo ega. Bono tengo tewa ngato ko wisheria Christmas ekia. Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. This is Gusii Nation TV to ebaigo. Subscribe bugabu. Omateke ngere ekyo. Ekengere. Omwaka omya. Ne Christmas ekia. Ekia. Tolia mandasi. Akinende share with your neighbors. This is Gusii Nation TV. To ebaigo subscribe. Osobono. Christmas ekenge ochanganya buno muntu yakonya gochanganya nabantu bandeka iga. Mwebe familia ino kabane familia ino bya. Tari rasima kwore ko batebira kini. Enjoy yourself. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. How's you? I wish you a Merry Christmas from Gusii Nation TV. Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. Nyamutiri umete ko rontebya mangana ali na nyarengere yisana bana manye Christmas kekira nando nditayonya gontebi kende kiyaigo ana nanyitinda golero kende na kioro chaigo auto kumi ona au tete nkoire ngotone ojaga tukia akitiga ko ndo se ko abiesa ngangolete ngakoroseri buya kombekera kaliki kai bionsi ebiara o beke bintu biya nanya kobeka omae ko bali sase achongolere ya no me deyangiria komekame erikero gotare kwenda ne bikoro tachi open irio gotara bali bano biroje bana ya nayo monte Christmas yeke kabisa Bono asamareta nkoro kumokeira kor Gusii Nation TV. Yes. Enje nkoro ku nyamutiri kor Gusii Nation TV. And we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2020. Hooray! Thanks for your support. Go to the YouTube channel, subscribe, like, comment and share. Mungu atubariki.